Iawn. OK. Ready? Croeso nôl. Mae'n amser i ni weld faint mae Dad wedi dysgu mewn mis. Wyt ti wedi mwynhau dysgu Cymraeg, Dad? Ydw. Gret. Dwi wedi mwynhau bod yn athrawes am mis hefyd. Nawr, mae'n amser am prawf i weld faint wyt ti wedi dysgu mewn mis. Barod? Barod. Munud ar y cloc. Ewch. Do you want to watch? Wyt ti eisiau gwalio? Gywir. Have you got a coat? Oes cot gyda ti? Gywir. Orange juice. Swydd oran. Cywir. How are you? Sut oed ti? Cywir. Fish. Pisgor. Cywir. Because it's good. Acos mae'n dda? Cywir. Do you want chocolate? Wyt ti eisiau sioclad? Cywir. Homework. Something catref. Na. Anghywir. Oh, how did I do? Wel, ti di cael 4, 5, 7 yn gywir, 1 yn anghywir. Well, that went a lot better than it did a month ago, didn't it? Yes, you got 7 right, which is a lot better than at the start of the month. Da iawn ti. Diolch. A diolch I chi am ddilyn unthaith I dysgu Cymraeg Mewn Mis. Hwyl fawr! Hwyl fawr!